Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya. Education Minister Pulal Chanamaral te chuan voin khan Mizoram tan PME Video DTH TV channel pani a hong. Chief Minister Puzoram thangan Manipur boina awanga an sahimna zonga Mizoram ronral tan te enkona chenso tana. Sorkala puinhena cheng vebel chasoma dil chu ni samruk pasari nu apo pek alani lo. Prime Minister Narendra Modi chuan zirna chuan ramma ba ka hlotlin na le danglam na thlen turin theina aneyati. Voin khan rampuma Ashura I Muharam ursun taka man ani. Education Minister Pulal Chanamaral te chuan voin khan Mizoram tan PME Video DTH TV channel pani a hong. Sorkala puin hnuai Ministry of Education chuan zirna pual liu win TV channel zanhi chuang chu arwolin voin khan a honga heng TV channel te hi India rampuma zirlai ten zirna in angne in tukang an don thena turarwa manni in one class one TV channel ti thupui manga duan ani. Mizoram chuan TV channel pani anei dona chungde chu elementary level tan zirna kailon learning ladder le secondary level tan zirna lam tluang learning pathway te ani. Heng channel te hi DTH TV kaltangin PME Video MZ pakhat pani pariat le PME Video MZ pakhat pani pakwa te ba ka YouTube lama SCRT Mizoram zirna kailon learning ladder le SCRT Mizoram zirna lam tluang learning pathway te live ati chu ani thin dona englai po enreng thei tor chhop chu ani ang heng TV channel and call his State Council of Educational Research and Training SCRT kuta oma State Coordinating Agency atana ruat ani a chu tur content bot sai po an kuta a omang. Education Minister chuan zirna bi katana TV channel pani Mizoram in ane thar chu lo momati thua soya he thil hi India la Mizoram tan melung poimo ani thu soin he tinga a thlen the nana hun rei tak atang kha mi thiam ten ano bot sai ni a hlotin the nana uluk takin ano zir ho to thin thu soi bok Pulal Chanamaral te chuan mani tong ngeya zir theina tur ani thu soin hei hi hlu zuana ti a khopuila thingtlang omte point zirna thala in angtlang andong theidon ti asoya nun kong deka kai hruai tu le hmasona rabi an ra theina tur kailon poimo ani ti asoi ba ka Mizoram zirlai zong te chu tangkai taka mang turin adu sakbok ani. Voin hi New Education Policy NEP sanghi somni mantran champha voi thumna ani a India ram chunga zina kalphung thar man tura don hi Mizoram apo thui tak kalpui ani to. Akasvani Aizawl correspondent thudon danin Highland Education Director Pisang Sinchinza chuan tun academic session kallai atang hian Mizoram College te chuan atheng angin NEP hi an kalpui tan mek te soya Ministry of Education na mina ruam manna an siam angchu an thei anga ti hlotlin zelan tum ti asoi. Highland Education Director chuan NEP chu voile khata thatpui ngal hlui chi ni lem lo hun akal deuh nuwa thatura ni thua soya zina kalphung thara chuan zirlai bu chau ni lovin ataka tho alam atam ti soin all round development chu atakin alang dona zirlai ten nasatakin an hlok puyang ti in a soibok. Mizoram Board of School Education MBSE Academic Officer Pujanathan Laldin Moy hena tanga thun danin NEP hi atira tangkhan Mizoram School sang kalpui aloni to a malana tura tama wangin thole khata avaya ti ngal vek thei ero alani vek no ati a MBSE in akalpui to zinga hian tongchen hi zirlai zir bilingual higher order thinking skills HOTS competency based education CBE le online manga zirlai zir te chu kalpui ni to a malana dangpo ne chunzom zel turati ani NEP mantran champha voi thumna hi voin khan Delhi khopuya manani a he huna hian MBSE chairman Pujesh Zoram thangale senior academic officer Silin puete chu hmana hinan tel ani ponnan to angin NEP hi in Mizoram University point akalpui to a NEP champha voi thumna pol hian zir tomni khan Kendriya Vidyalaya Aizawl chuan library room a tu thar theda tu an koma principal in charge PR Zoram semi chuan NEP noya zirna an kalpui ati a zirano pangten zirlai mai ba ka thiam thil dang an zir ati. Chief Minister Puzoram thangan Manipur boina wanga an sahimna zonga Mizoram ronral tlan te enkona senso tana sarkar la pinhena cheng vaibel che soma dil chu ni somruk pasari nuwa po pek alani lo. Home Department hotu te soidanin meni thum atanga Manipura boina chu nuloka Manipur tlangrama cheng tam tak an sahimna tan le inne lo hal sakani awangin Mizoram anno lutana an pungs hozela Chief Minister chuan meni sompruk khan an sahimna zong ron lut omzui tari tet enkon atan hian sarkar le pia cheng vaibel changa dila
ano lu bel tam tak ema wangin main somni pathum khan tran puina cheng vebel somadil le a hei hi tourism minister purobat romoi roite hovin official tenen delia union home secretary Ajay Kumar Bala muin anjunor zuya tongkam tha alo tha chungin ataka engma mu omlova chief minister hian Ajay Kumar Bala hi abile to boka chuti chungchuan tun thlengin sarkar lai pui chu alangoi ta veng ani heti lai hian manipur atanga ronra kante mamo zol pusung atan home department in andil angin finance department chuan tun hai khan cheng vebel chenga pe chuaka administrative approval le expenditure sanction poti felani to a anmamo angzera district in borsap ne na pek chua tur ani tuna hin district borsap te hian sum ano sen to te home department na an thelut meka don kimani huna anmamo dan anga pek chua thuai tum ani Mizoram MP panhi pusil rosanga Lok Sabha MP le puke vanal venarje Sabha MP te chuan sarkar lai BJP kai shoi NDA a tel ani chungin Forest Conservation Amendment Bill sangni somni pathum chu andulo thule ando dal thuan soi pusil rosanga chuan he da siam than hi ngani khan Lok Sabha chuan apom thua soya soi hona po omlovin in obona kara voice vote manga pomani ati a hetiang tho hian Rajya Sabha po anti arin om thua soya soi hona oma soina hun pek ani chuan ado dal zong soi venge tum line chu tiang ti na hun omlovin pom liamani ati manipura tharum thona thlengmek chungchang aw chho pui ala tum zel thua soya sarkar lam hian anrem ti ero arin lem lo thua soi thung Rajya Sabha MP puke vanal vena poim Forest Conservation Amendment Bill hi Mizoram le India marchak pumpui ta na thil thalo tak ani awangin Rajya Sabha soi ho tur chhop chu ani huna hun pek ani chuan ado dal zonga soya tum thua soya Manipur bona chungchanga rules ani samrupa serina tlo chana tu soi hi nitin ala dil ta zela phalsak ala nilo thule eptu MP dang point dil na an thelu hi Rajya Sabha chairman Jagdip Dhankar chuan ala phalsak ri lawani ati Mizoram MP panhi ta hian NDA telan ni chungin Uniform Civil Code UCC po parliament chunga le pona ando dal thule do dal jui zelan tum thuan soya Mizoram mi puin andulo thil chu do tlat an tum thuan soi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Zoram People's Movement ZPM Party chon tun thlenga zilai then khatin zilai bona dong kim thailo chu puyanti a zirti tu ten thathum chung hlo anla thailo chu puyanti thuan soibok Voin Khan Aizawl Press Club ZPM General Secretary puedi zo sanglen kolni chon chanjamumi te komin samagra siksan noya thona zilai bu semthina zilai no pangten zilai bona don kimlo chungchang soya tram exam hun don thleng puwa zilai ten zilai bona dong kim thailo chu puyati thu soya tundit huna hian Mizoram puma samagra siksan noya thona zilai bu dong tur zilai no pang noi khatbor velano mek ani edi zo sanglen kolni chon tundit huna hian Poli hindi zilai bu semtur copy zaruk velin ain dailo meka Paul Sari Mathematics book copy sangthum velin ain dailo mek ba ka Paul ni Mizo chu copy sang khazanga vel borin ain dailo mek bokani ati a he ba ka hian mimala zilai bu leidu tan po le tur omlo ti asoi ani zilai bu chungchanga har sana thleng te hi sut ken ani theinan ZPM chun sarkarin hmala ro se te in an nge na zilai te har sana sut ken ani theinan an thiam le the anga ma anak zel tur thon soi bok ani Prime Minister Narendra Modi chon zirna chuan ram ma ba ka hlotin ne le danglam na thlen thei turin theina aneyati voina akhil bharatiya shiksha samagam kharna Delhiya Bharat mandapama khana hun mana hethui soya National Education Policy NEP sang somni chungchang soirangin pumodi chuan mani namtong ngein zirna pek anni a zilai te po saptong thiam dana tanga te lovin an mani thiam liau le an theina tang an thiam le thiam lo te ani to thu soin hei hi malampan na ropui dakani ati Prime Minister chon NEP wangin inang tlangin zena kalphung ne ni a hunre lo te rampuma zenalama insuaina hi ti chu ani ang atibok Voin Khan rampuma Asura i Muharram chu ursun takamhanani a voin hi zolnei Muhammad tupa Hazrat Imam Hussein le ama zuitu ten Karbala a thutak thatna le rorena dik awanga an martar riadangnan muslim te chuan an mang thin ani Prime Minister Narendra Modi chunak tu pathiani hian Akashvani kaltlagin mi puite na thu soina man ke bat program mangle dona tun tumami hi episode za pathum turani pumodi chuan mi puite chu an ngai dante thokhom turna soma namu application mangin mi puiten an du zong an thlen theya mygov emo phone number pakhat pariat bial pakhat pasari pariat bial emo in an on tho theya phone number pakhat pakwa pani miss call semin message manga link thona an ngai dan ten thon thei bok ani
Chanchinthar Cherti Topna na tlang pui Education Minister Pulal Sanamaral te chuan Voin Khan Mizoram Tan PME Video DTH TV channel pani hong Chief Minister Puzoram Thangan Manipur boina wanga an sahimna zonga Mizoram ronral tan te en kola senso ta na sarkala pinena cheng viable che soma dil chu ni somruk pasari nu apo pek alani lo Prime Minister Narendra Modi chon zirna chon mabak ramhaba ka hlotlin na le danglam na thlen thei turin theina aneti Voin Khan rampuma asura I mohoram chu ulsun takman ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani